Ngokuqoqa kwami bekuhle enkosini nababayingcwele. Nkosi yamakhosi, izulu linetha abangcwele bakho. Nginovalo kakhulu. Ithi imbongi uMasinga akusibona abantu kahle laba. Uma beke basona iyahlala ingcapha yokulimala. Ngicela inkosi ungiphe abemabili bese ngehla abangcwele bakho bakhululeke, kodwa ngiyafisa Nkosi ukubacelela ezulwini nami ngisicelele ukuthi ithonsi lilinye kule mvula enethayo ibe isibusiso ezisikhombisa. Ngizocela ukuba mfushane kakhulu ngesihlabelelo samakhulu amabili neshumi nomuvo ivesi libe linye. Bese theswe thina inkosi zakho Nkosi yamakhosi ezweni laseMkhomazi zasishumayela zithandazela abagulayo zicelise abahluphekile zinalolo hambo esizweni noma esigodini sasemahlongwa. Sidlula ngasemzini othile kwase kuphuma ingane iqhasha. Ngiyacela lapha ekhaya kwaningene. Zase ziyaphambuka ezonyazi zangena. Uma befika endlini abangeniswa kuyo ileli ndoda phansi kodonga umfunzana. Base becela ukubiza isonto bakhululwa. Base uqala umthandazo. Makufika lapha wehla khona ozobahola ukuthi siyacela ukwazi ukuthi njewasila ekhasi mbizelweni. Yayisikhuluma nendoda phansi kodonga. Ithi nibizwe yimi Mashembe.
ngizwile imvunga yenu ngoba ingqoko yala ekhaya ukuthi abayingcwele mabendawonye noma behamba bahlabelele uthi ngase ngikhiphe ingane uba inqaphe mandlula lapha ngasekhaya incele ningene ngiyagula ngaleso sikhathi sasibizwa ngamashembe kakhulu kuleli zwe lakithi eMbumbulu uma ngiphilile lokufa kungiphethe nami ngizoyikhetha inkosi ngilandela ushembe zathi ziyakhuza lasezulwini zathi ukhulume kabi bekufanele ucela ukuphila kuphela kodwa njengoba usukhulume kanje ululeka usenalo ithuba lokuwahoxisa lamazwi ukuthi ungasakuthathi lobu mNazaretha lokufa sokuthatha njengamanje siphume nakho masithela ngale kokalo bese sikushiya uma wena ungasakuthathi lo mNazaretha kuyobuyela kuwe njengoba kunjalo lento ayibhutuka isikhumba kodwa mayibhutuka kufike ethanjeni isikhumba sikhala amanzi uma ngemva kokugeza njalo yayisoma ngenayiloni ibisimbathisa ingubo yokulala ngoba wafaka ingubo kuyona emzimbeni mase yisuka yisuke nesikhumba sebeyilulekile kadlula yashapikha la ikhaya ngiyinhloko mina futhi nasemndenini wonke imino yinhloko uthatha inqumo akekho yakungiphisa njengoba kuvuma inhliziyo yami ukuthi mangithatha lokufa ngizomlandela ushembe kuzoba njalo zasenziyenza lezi insizwa inkonzo kwafika isikhathi lapho kufanele bazibeke phezu kwakhe ingubo yomlilo zathi baba wethu osezulwini zathi bazofika verse 3 lalethi iphunga endlini ngoba engasahlali nabantu nendoda zathi ifika ingane zabo ukuzoyisiza ziphume zishiye nendlu ngoba yayisinuka zathi zeyibeka ingubo phezu kwakhe zathi bazifeda zasonga ingubo zazo zaphuma zathi usiyosala uphila zithe zihamba zidlula ngalo muzi zayamela insizwa imphezu kwesibayi ihlola imfuyo zayiziba zaqhubeka nohambo zalapha beziyakhona zaseyibuyihlela ukuba zize kuyena zizolanda ucu lonyazi zathi bayifika mazibe sangweni uphezu kwesibayi futhi nangalolu suku uhlola imfuyo ufaka ijazi lakhe zaseyikhuleka zithi ubuso buhle ekhaya yaphenduka lensizwa yayibuka qede yayisinyumbala basayitela ukungeniswa bangena bahlala thatha isikhathi sayo yazelula yayisibuya ingena mayifika la endlini nginganisiza ngani mashembe zithe zonyazi insizwa ungasiza ngocu kaShembe wasithembisa ukuthi uma uphilile uyomvuma uShembe yayisino ngiyaxolisa uNazaretha uNkulunkulu kaShembe ngabuya ngaliqashula ngoba khona into engangitshelanga yona ukuthi lapha kwaShembe kubulawa izalukazi namakhehla kufika umfana wami ezongibheka umkhuhlane ongiphethe esuke eGoli mayefika ufika ngihambe ebaleni wayesebeka phansi iphamu wenza kumina gijima wathi baba usindise ubani lokusindisile ubani yanede yasho indoda yaqhaza ukuthi izinikele wabeka izandla ekhanda umfana wathi baba wenze likhulu iphutha
kwashembe kubulawa amakhesha nezangazi shembe uthwala ngabe entabeni uma nami ngiyakhona uma baba uvuma kuyakhona kuzokusiza ngani ngoba vele uzofika ubulawa uthi masengiyafuna ukuthi kashembe uma sekungashulileke sekungashulile Manazaretha niqone uthe kumfana anokusho ukuthi ngifunani uma ngifuna imali uyishini uma inganele lenzoyibiza uyophinda thumeleni uma ngifuna inkomo niyokhomba inkomo eniyithandayo esibayeni zase ikhumbula ezenkosi enkulu yasebuhleni sikhumbula uverse 4 esihlabelelweni seshumi akuthengwa kagolide akuthengwa nangamali zase isukuma iphuma mazisa sangona thukuthi inyawo zazo zathoza usithela ngaleko qalo wabuyela ukufa lendoda njengoba kade kunjalo yaqala wabuyela phansi kodonga zancipha ingane endlini ngeka yephunga siyaqhubeka belu ezenkosi enkulu yasebuhleni nevangeli zitayidlula ngakulomuzi azinalutho phela ngoba kwaliwe ushembe kulomuzi yaphuma ingane iqhasha ngiyacelwa la ikhaya kwaningene base behlanganisa amakhanda omunye wathi singene kanjani ngoba ushembe usawenza umsebenzi uma singena manje sofika sithini kuNkulunkulu wathi omunye haya singeneni ngesamba saphikisana yaphuma ingane yathi kuthiwa ngisho ukuthi salani seniyeka sekumanele ubaba Josina uphumula Manazaretha asabiyona ngenhliziyo zethu ezimhlophe ngoba sazuza inhlanhla yoma simenya la ikhaya kungabi khona lutho luyidimona lunqaba basiza kushembe siphambi kwakhe khona abantu abaningi abathanda ukuza la ekhaya bavinjwa amadimoni abamele endleleni kwasemakhosi phakathi kwethu kukhona abantu abahluphekile beze kuNkulunkulu abanye babo uphelile imndeni emakhaya babulawa bafuna ushembe baba yibiki abanye babo nkosi abanabantwana abanye abasebenzi nabo vele imisebenzi iphela kodwa ithemba lethu nkosi linye lisesihlalweni sengizokwesha phumelishe insizwa yomshongo phesha kothwela inkosi yamakholisisa esikhulu sesibili aManazaretha athi ilanga izolisa umhlangano emkhaideni usenzelwe emkhaideni ngoba abaningi bethu bakwazi ukuwagibisile lensizwa ilusile libalele kakhulu ilanga yayisihamba nemfuyo iyaphezulu umfulo uthwela yafuna isizibe ezofika isiqinise kuso yehlisa ukushisa uma fika phezulu isiziba elala imfuyo wayesengene emanzini uma engene emanzini wadatshulwa uvalo khona uvalo Manazaretha ukuthi malukushaya noma ngabe kusemini uqalaza ukuthi akukho lutho nolungamayo usehlathini uphume nayo uyadatshulwa usho njalo lovalo yaphuma emanzini yathayibo ngisulela nguswakho nangixakwe ilanga ngeke ngidlala amanzi yaphinda khona yaphinda datshulwa uvalo yaphuma yathi ngeke ngoba njomani mina bayebongaka abantu ngiphinda khona waphinda khona wadatshulwa uvalo kade kwasekusongana inyama ngapho uhlangothini wavuleka imbobo wasuka esebuyele ekhaya wafika wayibika ukuthi akasaphili
emadodeni wayesehamba naye emhlanganweni wasevula ithuba loma soyibika kuNkulunkulu umefika phambi kaPhungu elihle uNkulunkulu athanda bonke abantu ewubeka umnikelo wakhe ukuthi inkosi emfuleni ngisolekile kodwa ngazi bengisolwa yini ithi masithula mshongo ungakhuluma ilutho ngicela imali yami wabona ukuthi isikweletu siyafunwa inkosi ngokuthi nifike unikelele izinkomo zomhlangano unikelele imali efuna inkosi yiphi yambona inkosi ukuthi udidekile isithilalela uyakhumbula ngesikhathi yomfuleni uyabathisa ukushisa ngesikhathi ungena emanzini udatshulwa uvalo wawunganywa inyoka ifuna ukulimaza ithi inkosi ngiyabheka emnikelweni owayinikele ephakameni ngase ngingaphula kuyo ngayiphonsela isilwane sakiyeka uthi waphinde ubuyele emanzini sathi siyabangama isilwane uthi ngaphinde ngabheka uthi uNkulunkulu wethu uNazaretha uthi uThixo muhle ophuma lini endlini athindisa abantu bami lolu thando uNazaretha siluphathe njengey'khali zamantumba uyasathi bangama osibili ngaphinde ngabheka emnikelweni yakho ayinikele ephakameni uthi ayikosha emnikelweni yakho uthi ayiphonsele inyoka uthi akuyeka uthi noma sithathu uthi ama ubuyele emanzini lukujabula uvalile ngama le nyoka uthi athi ngiyabheka emnikelweni yakho emnikelweni owayinikela kusekho ngisho TV mhlebela onqenayo kumnikela ukuthi ukunikela akekho umuntu omondlayo kumnikelo wakho akekho futhi umuntu omsizayo kodwa uzondla wena usiza wena uze kusizakale noyihlo omkhulu abanye bethu bazosibona isibuso besela emhlabeni babe ney'moto ey'nkulu abanye babe nemizi emihle abanye babe nezinkomo abanye babe nabantwana abafundile kahle baphinde banamathele evangelini abanye lezi zinto zonke ngibala ngeke bayibone kodwa kuyathoma ngene engozini abathisha bebheka ukuthi umuntu wakhe uzomvikela kanjani ngakho umnikelo uNazaretha kuyisu likaNkulunkulu basiphile emhlabeni siphile wenzayo ngoba abanye bethu bonke lokho engibala ngeke bakubone kodwa basebedlule emhlabeni kuyonyakaza bahlangabeze ezulwini usuka emhlabeni bathuza nemkosi namba banqobile emhlabeni indlela yakhe ikhanya yonke emfuleni wasehuzi waphazamiseki enyabeni nasempela amandla ufike uyinikele washonga sibi kamkhathani ufike uyihambele fika emasangweni asebuhleni aphakama ungene ngiphe baba
engakuvikela ngawe esigabeni sesithathu uhlaselwa inyoka wasikhuthuza umntwana wakuseyimali maNazaretha ngiyakhumbula ekhaya kwethu ubaba nje umusi ngo-10 rand isonto lonke uma ngike ngahlangana neshumi kwethu esikolweni ngibuze kuthiwa Mdluli ubaba wakho usebenzaphi ngoba ishumi lalima ethi inkosi bekuthandela inkomo ezimbili lezo maNazaretha kuleso sikhathi wahamba wayeka yaze yahlangana wayibeka phambi komnikazi yathi inkosi kubusisa nje Musa kulo ingcwele songanisi siqhubelesha lokugeza izono zethu akuvume moya ingcwele ngime lapho ngishayise khona ezulwini nabo bayingcwele ngicela intethelelo bengizama njengoba kufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke Nkosi ibusise nikuzwile siyabonga amazwi amnandi asiphumbwa ngelwenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 218 218 sicela umshumayeli Thulu asesambulo asola isitebelelo inkosi ngusisi Hello.
abayiphakule ngoxolo emalibeni igwijise kulweni bathi yaphambeka yanethela abasheleleka basemhlabeni ibineveza imanzi ijwabuluka umqede esukuyibika bethi ijwala eliphakathi ehlangisa amakholwa kwabasebuhleni imfimini ligodole kwabasemhlabeni beshudwe esukunyathela bayiphike kanjani indlu yasezulwini abasemhlabeni bengakaze bayinamathe ugwija bemnyundele ngezwi lasezulwini wayeseliqedile izwi ugogodile nyamesaba ungalazi omaganga bathebe umbuliziselo sabe sikhopha abalunguzi imphusho basengalenxenye nabasemhlabeni bethi impilo ingagodola kwabasezulwini wegwisa abasemhlabeni abasazi isihlalo sonyazi siyashisa besinjengomncindo kwabancindayo umbhiziwe abashelelekisa niyathela kanjani inkundla yasemazulwini lingenamatshe nayithuluma bevela kade nahlabela mafungelwa izitha Jesu ukuhlala zifarisa imasehlale ngokuthula abayifanisa inyama ebantwini amagule benquka ngela yolothingo lenkosazana wavula unyazi bathufiyela okuvuka ngela yolonyanga sezulwini wavula unyazi bathufiyela okuvuka umkhwengu ogaleleke ngela ngalidlulo busephu madoloko ganyanga ngathi inkosi ungada ngenkabi homisi baba isolo hleze isola kwathipho ezweni labomhlangano kwasala qethi ngunguni nokwathipho ezweni labomhomisi kwasala inyoni layiphumula inqobe ekade mndana nabongadela ukugiyusa ugenga amakhosi wantu abankulu abenikela lusesandleni okuyinkosi akwangcobe emakadi lediyambona engazolivela ezulwini kwabinkosi akwandlovu yandibona engazolivela ezulwini akwahlongane ebhulu yandibona engazolivela ezulwini yasemakhule udubuzo yakhe yandibona engazolivela ezulwini umenzelenzelezende losinto sivale manqonomanqaqwephula zasemhlabeni efuezatingatamngasibona isivale sasezulwini usile wamagama egama ladula wazezesibona inhliziyo zababoni zayisobalemigazankagule egameni phakathi ogalazabe salebona imbuthule nqabothi
Wrong is this?